Hadian yang jinglap jing syamba usiem karat marwat u aron kan siem ki longsan karat lamat ki nong penyat snong naki snong basong basa ki jat bin riu garo ki bakam ya ladi kum ki rang ba snong ha kate karat ki don kiti bande jaka shaki barjala ka hanyo trap National Youth Movement HNYM kala kentui ka Khasi Hills Autonomous District Council ka KHADC ban ujor da ka ejahar persya ya ki tegi badon kiti bat ban pengat ru ki haki kendon an Habakran sikilat pathai kubor hadian ke jingwan ya kendo baru Chief Executive Member ke Council ubak penyat sing siem haka South Rego naitung arja arpulai bantuklar halor ke jingyok longrang ba snong kijat ben riu garo haki tegi snong ubak luwes dok tedong ulaong baka seng ke aipor nyo sngi ya ke Council ban lei ya kani balada kam lei na kalyang ke seng kam ban se ban thom da kabor ulaong ru baka long ke basungsi bagi khun ki hajar haka tegi raj kin hap shim kot shim sla na ki riot bat ka dei ke jing sha ban ben ba on sha sen sha haki rayot. Kalau kita sengat bah, yo ikandu ya bapniat, udah CM bertemai kena ka isi bertemai dengan KCC. Pada hari ni kajing ikandu kalau bat mana kalian keseng, yuan bu ikan kajing thok, bah persyak ya, CM melem dengan rat marwat, makantam ya kita di garu kibala yo banlong ki, mankam lede kum kirang basong thok, kibala ada mentah kinong dia kendau nong diri. Dia kendau siap dengan jat bendera kusungi. Dia katkom kene ga city ke bangi pak ke kedau direct bet ni kedau direct bet ke bedai bat ke jimbut den ke sungi. Hadian baka hima melem mila ajmut ka hima melem kedai ban pak serendar no ya kisil kita terpat kiba kini ki garo ki penenkam ya ki kum kita kikot kisla ban ya de tiat kendau. Hapo rat marwat klam ka bor lane klem ka authority ke balap penkuk bor katkum gerti sensar jong ka dis council bat hima kasi ya kebede bukane na kaliang jungi hi ngila banjur yo CM bo CM udai ban penbor ya ka hima melem ba kadai ban ai order lakum no bakin wan serendar lu bakat radak mla ban le kunta ha kane ka point ke banengkong ngila ka dausaru ye ajumut ya ka dis council balada Nyus ngi kahima melem kamla ban hukum yos imrat marwat pada kini gerang basnong garo bala kam be an rode gerang basnong kimla ban war serendar kisil terpat kemot ngidawan lagi council baka de penjari no adaka jason char jong dis council hapo hima melem kata ka administrative rule jong ka dis council kenang ba ka dis council kan sim he ka an kitila jong ban pendat yang kini kijing alor kene kijing shimsting bagi jemam pensnap tu kini kijak bidu garo yak sejar kadar traffic kijing ya hakabade bat kaba ne ka banengkong ka juhi kalong bahaduk menta na kaliang jong keseng gidang yo jingtep begini garo kidang isu ke NOC sya kitu ke para garo ki jongki da ka penengkam ne kene ka seal ka bathok headman kemut kilapan ken kat manang ai hukum kata ginang penken ka borus imelem kemut ka telat pelat Tabak ketelat pelan ngimbarse banwan sya kene kabor ke bakam halor ka ya ka hima melem kamut ke council bahkan tuklar hino dalde bat kabaar kene ka points kalong ba ngi dawa nadu ke por jong ba titos ngila pha ji thok bobon ba ka hima melem ba ke council kide ban pendam no yaitu ikan tien i ba tho nong pania chnong namar bakam don hakanu ru kasincar ka khadar jong jam khasi ba ngin la ban bo nong pania chnong ya ki bomdai ki khasi katkum gerti samsar trari jong khasi ki bomdai ki khasi ni khot ki girayo hakamlem akro la kedau sha ba kito ki bomdai ki khasi ya ka ktien bomdai khasi ni khot ya kito bomdai khasi de girayo kamut kini girayo bat hakarta ka jongno ba ka hima malem ka dis council ya ki rayot ki penlong nong penia sino bat kini ki nong penia sino mata ki bypass ndan ni ka bor jong urang ba sino da ke ba hang tie porat marwat kitu kisnong ke bala along rang ba snong thak nong garo u khasi jongi halai pan residential certificate no garo kani kadai ka violation lane ka jing pen khan ya ka riti ka dustur trai kam jong kesensar khadar jong hema khasi nata ka balai kani ka long ba ka HNYM ka snodai ru bandawa ka HADC kadai bat ujor mardor ka har persya ya imrai marwat kilongsan rat marwat bat ikte ge garo bakam nang masong thak halor kising pen khen ki ka an bat khandau jong ka jila Meghalaya kata ka Meghalaya land transfer act kendai spa ni puar ka ba umsya le ru ya ki barjala
bat ki wei pat ki tribal north east bakin thiet jaka hapo ka khandau siap jong kajat bedru khasi ke jami ni don hang le kisik schedule balai la ai ngi kisik schedule namar ban ya dai khandau ka siap jami kombang laju kran ka khandau ka siap kedai ke jingem ka khandau ka siap kedai ka bor na ka banta jong kanu kanu kajat bedru na ta kada kum kesang ngin yang skam ban bud dia ne kana kam tat hadu banayo ke jingjob kat baka hima melim kam patla ban pen ko ngo ikini gi garo bakin war serendar gini gi sil bagi letar pat lese lakut kan news ni ngim tep ka ka bang ngin ya cekmat ngim patla on batai lupa nomor ngi kwa hi baka ka kam ke bangile ngin ya sendat ngim dar kam man pentep ngin suya sendat ba lese la ngila ya da kata ke polisi jongi pin saong bangi buldos andai ban ya da khandau ka siap ngin le la da ban buldos la ban pen ira ka bor ngin le ba nomor adu mentang ngila ngi klamong yu ban ya u CM mathmai hanrai ha ke jing tho akpor jong isi ke barim titos ngila pha da ka memorandum hi da ke jing tho ka basai ban wen no ya u CM rai marwan da ka tai ke isi jong ba ti pa ka klam no da ka song no i isi am mathmai mata bu thla api ka tai nomor ngin bu jing tho ka ju ka isu no trai ka su but kam mo da ka song ka isi bakan follow up ikini ki jing bu jing tho Yunus Imran, mak kini bedong ketilang, hak ni kecing di cakatu angki porai ni. ngila ekran mentai ba peniat CM dan brom jadi orang ba nak kalian juga seng ngila pikre ngila draft ya ka FIR persya yang CM rai marwat ya ki longsan bat ya kini ki garo dan rai ni ekran persya mentang yang ba ngisngau ba ka sting thau ba nale nak kalian pesan namar ba kani kedai ke kam jong ke council kedai ke clear ya ke kendau ka siap kat kum balapan kup bor ka dak sik schedule te kedai kamram jong kedis council ban file FIR ban pakam ikinik CM nomor ki don ya kita kebor ke ikhtiar berti kalau dah ngi ana kalian kesang kadu ya wahi ki pulit ngin pressure ki pulit bakin kam hanrai on hot ground ngin ong bakil adi jaka ngidon gicing pensisya hanrai the authority kini ki authority recognize authority kum kedis council ki don ya ka hak ke banengkong tamman register case persya simran marngi ngi pressure group Kiong bagi ni ki raya kalau bagi ni kedai kecing ben ya kabor cung konsil buat cung hima meliam. Kecing insult kalau kemudian insult. Kay sal ak ju por bat kumang la dep kerenteng ba kani jing sya kam dai ban ja kum ni bat kini ki rayot ak jing sya lana mdai ka jing bakla jong ka council bat jong hima meliam kinom yo lat ni ka jing pendrung jong ka council bagi hima meliam ek tu kentien nok pen ya snong ka penlong ya ki bat sim ka bu da ka ba kamel de kum kirang bas da kata ka di jing bakla jong ka council gila ka daw sya ka ne ka points ka baar yong ba mo kene ka points ka baar yong ba de ban delete no ye te kentien nong pen ya snong nomor de tang ite kentien iba perstu bakla ikini gi garo bagi sngau tang la along nong pen ya snong gila ade kirang bas snong da kijing bakla ka long ta ba ka council hi ka pen ku bor ki ban long nong pen ya snong haji sana pen ya snong kamot ayu ngila apa na ka definition nang ne ke pat ai kimla bana hidup ta kai ka definition jong ka nong pen ya snong abang nong pen ya snong ye orang ba snong de nong pen ya snong jangan sengau ba kajing bakla kedai jong ka council hi wa kadon kata kajing sengauram ka jongi kum ka jai benreu ba da ki breu ki banabar kin wat sinsar ringi ya ka khendau ka siap ka jongi ka pan i bang ite ki breu ki badang tlot ak perkhat ka perdan ki badang tlot ak sinsar ka khadar ni pat sengau thu bai ka sinsar ka khadar nak ta kadau ni sya yu raj ki breu ki bom dai ka tamrai ban sinsar khadar nge la ya keren hi matai ka taru ka points yong ya ba peniat ba ka ka bang kani ka memorandum la ne kesti ka bang ipha mata ka thau ba lor kita bang ka pa yo CM don brom ba ya kitu ki caka ke bala ada register ru handrai ya ka tu ka kot patah bani ka kot caka ka bala sil bala asan muhor da kini kirang basong thak dai ban cancel ba ti ong ni sapai ka kata ngilek ka don kam bar ida ai kublai ru ka sang bar i ong ru dala dia ba ka dis council ka duna ka enforcement ngidan kam ya pi banirap lem yengi hakim gudu kucing tengis ko thu ba u CM udan hakti hakjat ban trai kam lang na kita pen ya pasak Indonesia ni kerman ni ka baba